Wana dimula tu sing glowing, nanging bagi beli tu sing penting. Penampilan adi mula sing seksi, ni penting tresna. Sadya adi ngajak beli, sing penting putih bening cara Korea. Ni penting adi dapat dipercaya, sing perlu vulgar seksi cara iklan bikini. Ni penting adi sadar jaga perasaan beli, sing dia perlu adi bas jegeng, pang sing liu nak muani nge-like, nage nge-DM, nage WA nakonan lain. Sing dia perlu adi bas seksi, mamerin foto hot selesai, gua tak mesum ke cantol, nguberin nage video call. Memaksa raga demi showing, nganti jungklang jungkling ngubar trending. Dan memaksa raga demi viral, nganti jatuh moral, ulian dot enggal terkenal. Sing dia perlu adi bas jegeng, pang sing liu nak muani nge-like, nage nge-DM, nage WA nakonan lain. Sing dia perlu adi bas seksi, mamerin foto hot selesai, gua tak mesum ke cantol, nguberin nage video call. Sing dia perlu adi bas jegeng, pang sing liu nak muani nge-like, nage nge-DM, nage WA nakonan lain. Sing dia perlu adi bas seksi, mamerin foto hot selesai, gua tak mesum ke cantol, nguberin nage video call.